Ni uuniko kwa aimi mang'ombe sya yiia Kaiti, Kathonzweni na Wote kaunti ya Makueni itina kwambiisya masomo me mwanya yiulu wa nima ya yiia kimanyisyoni cha Uimi cha ATC Kwakathoka. Mauvundisyo mavaniiye kwongela umanyi aimi mang'ombe sya yiia nzia imwe ya kwongela usyao wo ungu walany'o ula ukwetwe mbau ni muvea wa nima wa kaunti ya Makueni. Kale chalo na Wote. Kuyanana na minista muveani wa nima kaunti ya Makueni Mutwa nikanetambia muvea wa nima vamwe na mashirika ala niene yanda muvango wa kunengane mauvundisyo kwa aimi mang'ombe sya yiia nthini wa kimanyisyoni kii cha maundu ma uimi kila ki Kwakathoka ni kukili wanda sya yiia ila sye Makueni vamwe na kwetwa kwa timbeange kwa aimi mang'ombe sya yiia. Akulima methiwa mena ng'ombe pia mena nguku wethia pia ni masoma maundu ma nguku na nata titona kusuvia nguku situ kwou nikana nitwailite kwithiwa tutona kwa mocha dairy nikana dairy processing plant ila twina Boni dairy processing plant na pia tuna Kathonzweni dairy processing plant. Nataka county government to prioritize support to dairy nata dairy sitona kuamuka na ikaran nikanokesya kwithiwa purpose yasyo ya kwete akulima andu ma Makueni yiia isyo ni yabikia kutimia. Na kena nzing'ang'ola ni mungami wa programs ya maundu ma yiia uvonge wa umeloni wa Sua na Kisuani kuma kampunini wa Unga Farm Care no watakana ngwatanio na serikali wa kaunti ya Makueni uvaniiye kumanisya aimi yiulu wa uimi wa kibiasala kwisila withia wa ng'ombe sya yiia. Kaunti ya Makueni tumekuja in partnership ndio tuweze kufunza wakulima. Kama mnavyojua wakulima ndio agriculture ndio tunasema msingi ya mambo yote mazuri. So tumekuja hapa kuwafunza mambo ya kufuga tu ukue na wanyama, ukue na mifugo kama ng'ombe 5. Lazima ukue unaifanya kama biashara. Ndio pia tuweze kuendeleza hii kaunti na wakulima pia. Na tia aimi mang'ombe sya yiia moka aimiona manguku mbui na indo na mavaniiye kuonekana mvango. Caleb Chalo, Motongoi TV, Vilingi wa Mauvundisyo.